nayo n'amakuru agenshonga bo bakuru b'amashomero bahabwire kureba ngo bakopa ibyaganda amashomero agarukukora sasa mwe kizubwecho bakuru b'amashomero bahabwire kureba ngo bakopa ibyaganda amashomero amahango garukukora ekiraga yambe kureba ngo nabwo gaza ha mutindo ubwo byobwegese. Ebi bigambire Reverend Canon Abasa Edson oryo muhandiki w'ubureberezi bwa Nkore obwabira ryo mjenye mukuru aha mukoro gw'ibihangwa hamwe n'emizano ogubire gutebekana sibwe ahishomero ryabugamba secondary school mu Rwampara. Ni ngomeza mukutero muranga abebembezi b'amashomero agandi eje no bugamba konko bundi gamwa amashomero gitu no basa kushanga atari kubasa kwejumbera omu mikoro nkeji kandi eri kubasa kwimusyo mutindo gwo bwegese omu miringo itari kushana mbene mbatero muranga okubasa kutoya eki ekyababugamba secondary school bakora okugira ngo nabo abeje babo babase kwetaba omu mizano nkeji kandi eri kubasa kwimusya ebichoncho byabo ebirohanga yabahiri. Reverend Canon Edson Abasa ayongere yasima ishomero ahabukufa bakashomesa beji okuba kubasa kurinda ibyo buhangwa. Nisema headmaster mwame Robert Chumuro na nabashomeso kurengo batireho nteka tekeji okucera munonga ekinaba nindeba neyimusya munonga ebichoncho by'abana etarante z'abana bine ebirohanga yabatiremu ebyondijo muntu atari kubasa kubatamu wewenka nabwo eco ebintu nkebi byabane zo mu bana bitu bakamanya kwetekatekera bakakwata nsomizano nkeji bakamanya okuba ari kugamba omu bantu bakamanya okuba ari kubasa kurinda ebyo buhangwa bakamanya kandi umukuru w'ishomero ryabugamba secondary school yashobora ngo ebi nibikorwa buri mwaka n'igendero cyo kutungura entaranta z'abana hamwe no kongera habwenge bwabo kora buri mwaka koreka abana ngo ba developing talents zabo ora batagire mu academics ora batagire mu byo kutera mpira ayoreke talent ya ombyo kweshongora ombyo kutagurra ombyo kwa speech ane byo kora poems n'ibindi nkebyo kandi ekinchereta abana baba creative ba developing skills zabo eziba kubayine ekintu kikora buri mwaka kore ngo abana babe talented in all words or in all areas eziba kubana bashoma bataza on academic konka ba promoting na talent zabo ibintu byo new curriculum mwekwena neka abana bagira fitness bagira discipline baba creative kandi bagira n'ubwenge cyukuba yamba kuba successful in their life. Turazigaruka ombitabo hatumwana no kushanga stresses babebine batakizine ebyabe nato umwino sanga bine nebizubu urgomuka stress omweza yishomero ezankai konka kutukusiyo muri yeki twasiyo mu sports hatebyo babyebwa hatakizagaruka mu kirasi agaruka maru spabu umuteguro kuteka je kanda n'ikindi umuringo ngo gumwe bamwe mbashomesa bayoreka ko iby'imizano nibiyamba abana kandi bayongera bashobora ngo iby'imizano nibitebana hamwe na karicura mwensya iba kugenderaho iyo bwahati konka wanorene basikayo byeshongore byakare ebyayishengwira hunka South Africa kandi oreba nk'abantu abakuru nabo bacenyigeramo kandi bacishemererwa culture garade ayitkoreke ibintu byingi ebimentaranta ezabane zibine abakwasa kwa mwareba abana kwa creative in a way that kujangu omwana nateka ekintu kandi abasa kukisya abantu abareba baje kibihamu abeje nabo abetabiro mu mpakezi bayiruko kushemerwa ahabwebyo ebikozerwe icyo kubanza cya byona nikituyamba kwimusa entaranta zitu ndetse no basa kushanga umuntu oyine entaranta konko jibyamire undeba ejeje ni creative way nangu nabana abandi batebekanditse bitakushana nebi abamwe bakoze amapapa abandi bakoze imiti abandi nko kumukunde banyoku najaro mu mahuru ndi Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga mu Rwampara.